Bonani nonke sanibingelele Siyindaba Soweto TV. Lapha sizoxoxa nje indaba enkulu, indaba kaKhuzani Mfwempongose, i-album ezophuma ngeyi-21 zikaNovemba 2025. Ifocus ke ilapho-ke umuntu omthanda kaKhuzani, umthanda wedlamlenze, umuntu nje owaziyo ukuthi kunomsebenzi obalekile uma lokhishwa uKhuzani uyeza ngeyi-21. Le video ibhekane naye. Right. Njengoba sazi ukuthi last year uKhuba wakhipha i-album Angidlali Ney'ngane, yayiney'ngoma eziwu-19, iy'ngoma eziwu-19, eziwu-8 zakhona zakwazi ukuthi y'shaye amamiliyoni. Ingoma ehambe phambili laphayana ingoma ethi Ngidlala Ney'ngane, Imbongolo, bese kuthi Ebunzimeni, Ronaldo, Ngidlala Ukuhlupheka. Iy'ngoma ey'njengalezo ziningi iy'ngoma-ke ebezimnandi-ke engawashayanga amamiliyoni, esinethemba ukuthi uzogcina ewashayile. Abantu basebenza kakhulu, especially for the first month. Yabona inyanga yokuqala kuhlale ngisho ukuthi basebenza abantu ukuthi bephushe umsebenzi kaKhuzani. Kunengoma nje lapha eyahamba phambili kakhulu, zithi nje yayibekwa eyayithi Angidlala Ney'ngane, yalandelwa Imbongolo. Zaphusha kakhulu for the first few days, okwazi kwathusa abantu abaningi ukuthi lo msebenzi wasugijima kangaka. Uma ngikhumbula kahle leyo album leyo, uma kubalwa iy'namba, isekhona iposti kaKhuzani. Umsebenzi usuwonke wagcina wenze 1.8 million ngosuku oluyi-1 lapha ku-YouTube. Kwathi ku-Spotify umsebenzi kaKhuba wenza more than 500,000 wama-streams. Ne-understand loo nto leyo, 500,000 ku-YouTube, not ku-YouTube, ku-Spotify, umsebenzi kaKhuzani ngosuku oluyi-1. Konke lokho kwajabulisa, konke lokho kuba into enhle. YouTube ngapha, ku-Spotify ngapha. Even ama-monthly listeners akhuphuka kakhulu, aze afika ku-454,000 elokhu ephushiwe. But for some reason, for whatever reason, aqala ehla ama-monthly listeners until lapho ekhona kuyinamhlanje. Lokho kwanginikeza-ke isithombe esithize ukuthi abantu umsebenzi kaKhuzani bawulindela kakhulu bese beyawudlala. Angazi bese kwenzakalani emva kwalokho, ngoba abanye bayamenzela uKhuzani iqiniso, bayawudlala umsebenzi wakhe each and every day. Ebese kuba nalabo bayalenza lelo iqiniso, kodwa lento yokudlala ngathi ayingeni kubo ukuthi cha, akumiwe phela, kuyastrinywa each and every day. Lokho enikwenzile i-album kaKhuba nibe kwi-gold plug, gold status, kwaba into enhle kakhulu ukuthi isheshe yenzeke ngesikhathi esifishane before kuphela unyaka, nabe senikwenzile lokho. Kodwa this year ngiyathemba ukuthi abantu bazo-understand ukuthi ukustreama kubaluleke kangakanani, nanokuthi singenzi into nge-hype emva kwalokho bese kuyahlehla futhi. Umsebenzi wa-everyday lo, into eyenziwa everyday lo. uKhuzani wacula kahle kakhulu. I-album yakhe kumele ngabe ikude kakhulu kunalapho ekhona, kunalapho abantu abayibeka khona. Kodwa bayasebenza abayibekayo, kodwa i-deserve more laphana online. Kumele ngabe laphana bekuphithizela amamiliyoni ku-Spotify, agcina embala amamiliyoni lawo ungazi ukuthi base beyiphi abantu, base bebaleke ngaliphi, ngoba bekunama-group, kunabantu bako-TikTok bayabagqugquzela and amamiliyoni betholakala kodwa esetshenziselwa kanzima. Ngiyathemba ukuthi nalabo abanqenayo abangasitholi isikhathi esanele this time bazolenza iqiniso kuKhuzani, ngoba uKhuba emsebenzini wakhe omuhle kangaka wasebenza kabuhlungu kanzima, wakhipha i-album emnandi ngendlela esimangalisa. Ubuqiniso eningabenza nina abanye enqenayo ukuthi mhlawumbe ni-stream, kumele nikwenze lokho ukuthi ni-stream ngampela, because imisebenzi yamanye amaqhawe or imisebenzi yamanye amaculi bayabenzela iqiniso, bayabadlala. Even namanje kune-album ebisiphumile ku-top 10 lapho ku-Spotify, ibuyele i-album leyo because i-on demand for the whole year. Akusho ukuthi i-album kumele nidlale for the first 3 months niyikhuphule kakhulu, the way nenza ngakhona kuKhuzani naseniyama emva kwalokho, ngoba like after 3 months
abantu kwasekunzima ukubaphusha ukubamotivate nasemagrupini ayikhona awusubona abantu abasenasikhathi wangempela abona nje abantu abasenasikhathi. So lokho kushiya imibuzo ukuthi kulobu buhle uKhuzani abenzayo bafuna ukuthi ubuhle bakhe bube bufishane bafuna ukwenziwa amahlaya athize ngoKhuzani mhlawumbe kuyabajabulisa abanye asazi kodwa iqiniso lithi umuntu nomuntu umele uhlalelwe ukuthi alenze iqiniso kuKhuba amdlale umsebenzi wakhe. I know ukuthi kulokhu uKhuzani uzophinda akhiphe umsebenzi omuhle kakhulu. I know ukuthi abantu bazophinda bengene futhi ngamakhanda kakhulu. This time I hope bazongena ngamakhanda kakhulu bese beyaqhubeka-ke. Laba bazohlehla kube yilabo nalabo kodwa nje abantu abaningi kumele beqhubeke bebenze iqiniso uKhuzani umsebenzi ongaka amandla angaka awenzile. Nakulokho uzophinda akhiphe umsebenzi omuhle kakhulu. Lokho akubuzwa lokho uzokhipha umsebenzi omuhle kakhulu. Ngiyathemba futhi ukuthi abantu mhlawumbe bazogqugquzeleka iy'nduna emabhrentshini lapha yikhona mhlawumbe nizowufaka umoya ukuthi bafowethu akuphushweni kunento kanje okumele yenzeke. Umsebenzi weKhuzani kumele wenze kahle online uzowudlula vele okhona njengamanje. Niyibonisile ukuthi ningenza better ngalokho nikwenzile. Album kaKhuzani injalo inamamiliyoni amaningi. Bekuyilena-ke i-album yokugcina-ke ethi Angidlali Ney'ngane ebenamamiliyoni awu-8 ngesikhathi esifishane. La mamiliyoni athatha isikhathi eside amanye ukuthi a-achieve kodwa atholakala. I-album ethi alibona icala kuyaziwa ukuthi yamoshaka kanjani, abantu ba-give up-iswa kanjani, abantu babethuka kanjani ku-TikTok bagcina ukuthi be-give up bengasakhoni ukuthi bebe proud ngomsebenzi kaKhuzani. Kodwa leyo album leyo enye ama-album engahlukile nale ethi Angidlali Ney'ngane, enye i-album eyaba yinhle kakhulu ngaloya nyaka eyakhishwa ngawo uKhuzani. Kodwa-ke for some reason kwakunabantu abephuma umkhankaso ukuthi soyigxeka soyikhuluma kabi sobathuka bonke abantu abazongiyi-support. Kodwa kulokhu nisebenze kakhulu. Kodwa-ke I believe ukuthi abantu bengafaka umfutho benze kangcono kulo msebenzi kaKhuzani agcina ukukhipha. Ngoba ezokhipha-ke kuzophuma i-front cover, kuphume i-back cover, i-track list, ebese kuphuma-ke indaba enkulu i-promo. Yabona i-promo iyona ezohlukanisa inhloko zesixhantu. Niyazi mase waphuma i-promo ukuthi kusuke kunjani. Vele ngeyi-21 ngo-2 emini 1400 hours vele umsebenzi kaKhuzani uyaphuma. So bese ulindele sonke ngamehla abomvu. Mina nje on my side ngibengolindele ngibefuna ukuzwa ukuthi kuhamba kanjani. Kuyobe kubhiza-ke laphana emagrupini ku-TikTok nako-Facebook kuyobe nje kutrend uKhuzani the whole day. Abantu bayakwazi lokho ukuthi kuzobe kunjalo. Right, ividiyo yami ngicela ukuyibamba la phinde ngigqugquzele abantu ukuthi hayi beqhubeke bofaka umfutho. Laba bangawufaka umfutho nabo bethole amandla ukuthi bekwazi ukuthi bewudlale umsebenzi wedlamlenze ngoba uKhuzani usenza kakhulu umsebenzi wakhe muhle kakhulu uyayikhulumela kubantu. Sibonga ithuba sisodibana kusasa. Ngisale kahle.